ezintatungire ndagireira kona lebo nabakoba kumwenda hano kosa nyenji ajabaza songa zeitaka abokuba agambire akwenda kumanya ebyapa laini yabyo bila byayetanga obwire ati yagamba mama what I can do is for me to come to Hoima. Minister witaka kuba hano amasanyalaze temubalize ebyalo ki oba magombora ki agataina amasanyalaze hano ati nabuna bazana nankabirwa ogwo nyekya ajja kuba hano tuli hamwe abalungi onalebo nankabirwa niwe minister waitu webyamasanyalaze aina n'abandi abakumugwera babiri mugambire nyekya nkubenda Hoima kugamba oba president ngu Hoima baba waire bilioni emu mubaire mufuna milioni 4.7 babongere bilioni emu musobole kola enguudo zanyu eza Usman daja kutandikira kukora kandi we Usman kangambire uliriza tega amatu oli mwana muto abantu bakoyira omugisa oli mwana muto olenge wokurora ngwe esente nozibondekereza kukola ekyo kyesaine kukoraki kukora nuko abantu baitu bagudali abantu baitu babewukura kandi ati iwe olizire mu election emyaka 2 n'ekitundu kiri hano ate ekyo nakyo nikituteza kubi NRM tukitera omugo emyaka 2 mubiri giti muleke tugigumikirize hanyuma y'emyaka 2 omwana ogwo bwaraba akozire kurungi tumwongeze bwaraba atakozire kurungi tukole ki mumanyire tokora eyo siye tuliko tuli wano lwa movement akusana katocha lwa movement bwembeera timwagala kusazaamu movement mu Hoima muwe Osman akalulu wala akaluluko otakubanga okawadde movement yeri mu gavumenti kati kiki kyetabakoledde abaana bamwe babumbalaba Right Honorable Nabbanja tawabulidde mulabe wano ng'atirida kati mwagala kumusuula bannange fitina kyeyo timusobola okay ate Honorable the Right Honorable Prime Minister mwebazizaako ekyesusu twagagambye bw'onoba okyalindirira nze nsobola okukuwa omulimu mu ofiisi yange yatwala gavumenti nabalegamba tegenda kuwa omulimu bwenuboga ati nedda njagala kulala kugirwanyisa ogirwanyisa nekuba wansi onoofuna ki namwe baagala bannange tubeerawo mukulanagana omukulu oyo muganda yange Savana muntu wamu yakolerera nnyo movement wano era kyakikolera kitwagala kumusuula down wabula twagala tumupromotinge agende okukiva ekirala era pulezidenti yagambye ajja kwogera naye ku simu wabula tenayogera naye kati sijja wali wagenda kuteeka pulezidenti ku pressure yogera naye kusaawa zino nga tizinaita bweziyita yesimbawo bannange namwe mukozese ebitomulabe ekyo kisaana baganda bange abeere bugumu kyenabagambye mubeere bagumu movement is here to stay. It's not going anywhere. No, we are here to stay. Abantu batunyoma nga tujja bakyatunyoma nti basobola okutujjawo ekyo kijja kusobola. Council is totally divided. Council egyo egonza tutunge abantu ba Ruhanga yahira ekisembo ekyokuteeraniza tubeyekire ekyo birebe tubimala okwo abantu ne bakubawudde ebiwuta byabo tuteerane tulugeyo tufuukire omuntu omu nibo tugarukeekoola abantu awe bingi munebeko bazibwa hamamu nibenda n'okwanga kugenda mu maiso kandi beerere ngo bakatekinga notes of allegiance manzo lindo ekyokumalira kigorobya
tukalima luguudo luno okuruga mu tawuni lukwata wanseko Kigorobya ina mu tawuni kanso hariho kilometers ezagabiirwe ziri nka bonasi y'okwongera luguudo lwakoze Kigorobya kilomita zaayo 9 emu tetahawo tutumanyire zikabuliranga ensonga ezo zikuleetega some divisions Kigorobya nka kaunti neekaleemanyireyo ekanagirizibwa right prime minister kansela irani ekanseete tateera ime nomutwaleta chairman usimani gatukuleetowa epakubaza kintu kimu disitulikiti kugenda kufuna mmere nkusaba right prime minister eteeranize kanseege abayize buli muntu bijja kubaho kandi nensaba twena bakambe ekiseekibani boona beenaremu mukubamanya kurungi mbere nensaba omwala ali mwikaale omwala chairman wanu oyo mulimo mu gavumenti era mwali siteeka tereko